Hitno se oglasio Vučić posle naoružavanja Albanaca i podizanja borbene gotovosti. Preduzeću sve mere da zaštitimo naš narod i sačuvamo Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je činjenicu da je patrijarhu Porfiriju zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju od strane Prištine. Sve dajemo od sebe da sačuvamo mir i stabilnost. Nažalost, nas nisu htjeli da slušaju ili ih nije mnogo ni interesovalo da nas čuju. I da nas je i patrijarhu srpskog gospodinu Porfiriju zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Nikad se to u istoriji nije dogodilo. I baš ih briga, besmisleno saopštenje nevažno, ali će i dalje da govore samo o srpskim barikadama koje su samo znak nezadovoljstva i borbe srpskog naroda da budu svoji na svome i ništa više. U skladu sa tim, želim da vas obavestim da smo u teškoj situaciji, ali da ćemo dati sve od sebe i da ćemo brinuti na svaki način kako da sačuvamo mir i stabilnost i ne samo to, kako da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. U skladu sa tim, a posle naoružavanja Albanaca i posle podizanja njihove borbene gotovosti, preduzeću sve mere da zaštitimo naš narod i sačuvamo Srbiju, rekao je Vučić na Instagramu.